And so you more about Adom TV, bedroom health tips. So now what you mun komunina no your hypertension and high blood pressure. And run a dog chibi musa yan kanisa no biati ase. Fasidama endpoint. Homeopathic clinic, 1 munti any edin komowi. 5 minutes, yan check manina wa menu free ho, ne TB. Ebi ananya wo, na wutia mu bisa de no so boapa. Intimida semene Dr. Dubuatin, and an awachi di enkomuya, and then so yet was dog, Memoquaba. Meda say, young high blood pressure, and 1 year chassis, then they risk factors are a woman. Yo, you can say high blood pressure, no, you say the pressure never mujanimuno. Fa winchini ni muno se wo soro a ene se wonya high blood pressure na ya na mpem bibiri no ano obu ha no wonte ase akocha ke the pressure no na akocha ke ye no ye se 120/80 normal kra obi de 130/80 normal na mo ma sha se edru bi abe 140/90 150/100 160 ne onko ne ba na che se e so much alarming se wo aduro so wo ni aduro so na hu sa de pepepa also rush Eko hospital na etimi de check e de mawo na hypertension so yo mu awodo mienu ya obi e be ka say primary hypertension and secondary hypertension ya ka say primary hypertension no a e say nipa da sani no na hypertension no eni course oba check no course bi ani so e no sa no e back gradually it take years it will be 120 na oba check ne ko 125 abia 80 na ko 130 say na kakra over a period of time na afedi when you full blown hypertension and you what the type of hypertension and the dose of you can say secondary hypertension and only the type of hypertension and don't know what the cause of it e won far by so e what the at the cry this ade neighbor then na abehwemu no obu an lifestyle this ade neighbor obi ho a eno no obi abehwemu na yade bi na kofa sa hypertension na babeso no enti na ne question obu sa afeta me babe answer we say the risk factors of hypertension and normal wo ya e ma wo risky getting hypertension ebi ni say your lifestyle yetimi your lifestyle the hypertension babeso ye nuane a yedie enuane be ni yedie Sadie sochen nnuane exercise yenye ene kutimi kofa sadie ne ba ene nsa ye no ma ne broso eno so e ma wuntini no e haden no tiesa no ne ntin no aye restricted moja na finding difficult to pass through etimi kofa ba oba anyemo a there's a tendency say akora no enam the pressure woni pressure no a e carry ni ntin no etimi e suppress ne vessels nti ma bebre nyimo a bebre no a pressure correct mi say ekoso e risk factor ni bia by virtue say wu nyini e betima watima nya saade en by virtue say wu smoking anything na okoto cigarette no a pack no say ya twera bo ho we say it is harmful it may lead to cardiovascular conditions anything eno so kra so etimi e dey etimi ekofa saade na eba it risk factors no and na obehwemu no wo kire nyambo a ye bedin koma afa the causes no ho ho na ne ye be dive into yade bi a etimi kofa saade no e dey etimi ba hypertension yade a ekum nipa silently etimi sraw mai yade a ye mfa na tra uwo bia kwesa obanu munuru unros one no na se wo hu se hawa find a way a betimi hu at the property a e dis hypertension eba na yade ne betimi afiri kokora so hu na bibisa na opa bibisa de ya na ye endpoint homeopathic clinic yade ati se stroke awoba a wo chimamu hawo ana wo awo mu hawo oba ya so ya scan na free yes just scan na free lab na betu ya 300 cedis e memma e wo prostate mu hawo obu odwonso na be mamu ya ya emu hihye na odwonso ntentem na ya se ye ne ya oba scan na free lab na 300 Ghana cedis yade bi hawo bia no oba endpoint homeopathic clinic ya ye be ya nhwehwemu na ehu adekọ hawo na etima hwe etimetu ase ama fa number yi na yade bi hawo bia ye ntwetwe nkomo number na ye 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Yeah, that's it. Nti ochina said the dog akano no na yebeto so e wo kosabri ya 5 minutes fasedama endpoint homeopathic clinic dog number no wo screen na se no da ma frɛ no na ginchirimu any conditions bia e bia wa experience wo body mu no mo medi afia abankwa tamaklo ochina nkwa hoden ho a e be se hia